na yakọ akwakohwe de ekoso ye nyina ye nim se enura enyina na Ghana mampanyi ewo Bono region ne de wode enefu amako miensa asi ho a wode ekọ Asante Mantam aprobo na Asante Mantam no ye nya ntie se Ghana mampanyi komenhia wafiri ho sese wode nani ekire Manso Nkwanta ewo Amanse West Mensin mu na ede epote na ekoso ye nim se okọ Amanse West Mensin mu wo Manso Nkwanta potamu ho a eho no eye ebia ye kasa foma gudi a ye tubi wo papa eti ye hwe animu se omampanyi beka bibi de afa hona yenko na ye ne yensentweroni ebonyako embo nkomo misa ne se ede na ekoso wo ho mampanyi wa bedru ho na ebo ma hen mejo so munua ba yo ebo bibi aboko de urade adum no mo pai bon bibi aboko yo ebo sabre Ghana mampanyi aba bedru ho ana wa bedru Manso Nkwanta o minu ka say die Ghana mampanyi na nado danko ekufado o medu Manso Nkwanta senya na wo ka no wa komensia kutoti kusia aye otukoko so na opetutu abedi o opetutu na enu eche no we ko share MMD center omo Ghana hayi na so eni o makata manuku so ameka say die na mpaso a oba Amanse West specifically oba Manso Nkwanta so na no mahimfo eni amanfo omo Amanse West district na mutumi akata south to ka ho na omo chenu na be obutumi amakata na top on the agenda small scale mining na aban said enam say opeso ji galamsey tu oli omo ye responsible mining is community mining eno na obia susu say nana adodankwa adodankwa ekufado ye man pele oboba ba kan watam eno ka sisi ai mitina grounds na se na mebu ni bia omo register for community mining na nka first omo ye small scale mining no omo abodom timo ho a se me bi twitwin komo na mihu mata yeso wo muna mo ye community mining be but community mining am say abana mra na elga ba do ka say eduma no enso ni ti yefanto na oban se baba mra na community mining no sa community mining ye gina so a ya Isia ya boka ayi commitment no abanu odo ayi ma aban no any party ni e o Manso atwere asi ameka say nipa Manso na nyina na say na akufo na adodan kwa akufo obebie commitment ama ye ho because adwuma e wo Manso na ne manin adwuma bia eni aka manin ho ahụ zada wo ma ye na so bedu ade a e commitment no mo so bia ama ye betitu Manso atwere nipa abodom pem a mo twa na ade be ba because of committee man no never will be ambato no na one year ni musa obeba na yesu ya kado ya twa no will be amaya na nje ene asubie ebeba me come site one Napoleon Star Mining and Construction machines amudia egugu amudi be community mining aban na egu amu oba cha da bi me ami demo ena because me mpe du baby a aban no o so ya gwan me ami demo people crash egu process excavators any market na da ya obia no any akasa modemo any area sa de no di ne ko kwa sembe no mo ka tro mampani se na dawo ma na da ko ku foro ka 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 se no wo be die o me community man na maye ye nya djuma na dawo ma o ka fa ya ba ma na to kom na o ba se kom na no 3 years ni and say ya dawo ma na nya bo na se o timi ama ko nya mo ye try community man ndia o be die ya kubra no ko to fom o bi ma ye ho to ya na Manso de e yo no ga ni diem ni ka mucho ya ka MPP a Manso na mu de Manso akire ko strong hold ka se pa ba na polo man sa committee man ne wono o de strong hold wa ya MPP strong hold ka se pa na Manso na nyina da dawo ma o mo bi committee man na ya na asungwe ni ahoto ni e jemra e bede wa se bebre yo bi ba Napoleon Star Mining and Construction the board no ora apeti achampo ana ene twetwe nkomo no yo ebo na Ghana mampani obebedu audi na nima asam odebetija okay yo ebo di ekire di ebesi bia na yebesan aba na ye ne wo aba bedi enkomo ye toa the ro kasi